kako lijepo. O ne! Moja igračka, jesi li dobro? Sad ću ti pokazati. Sada. Wow! Wow! To je točno ono što mi je trebalo. Trenutak. Evo krova. O, da. Bravo. I sve ću napraviti sam. Spremno. Naša baza, drugi kat, treći i krov. Wow, zapravo sam čak i umoran. Gluposti. Moja kuća će biti tako lijepa. Bit će najbolja u susjedstvu. Počnimo. Imamo prozor. Napravimo zlatnu kuću. Moja igračka zaslužuje najbolje. I još malo zlata ovako. Što misliš, Mija? Stvarno je lijepo. Imam i ja ideju. Pogledaj, napravit ću svoju kuću vrlo šarenom. Imam ove prekrasne markere. Wow! Stvarno mi se sviđa. To je sjajno. A sada evo mog krova i koristit ću šarene olovke. Pogledaj kako je sada elegantno. Što misliš? Jeners. U redu. Dobri. Moja kuća će sada biti ukrašena također. Pa, pogledajte Labobus. Prekrasno je. Idemo dalje. Moram napisati Labubu. Sjajno. Pogledaj ovu ljepotu. I moja kuća je prekrasna, zar ne? Sviđa li ti se? I sviđa li ti se tvoja nova kuća? To je definitivno da. Hladno je. Je li ti hladno? Da, jako je hladno. Ne plači. Imam ideju. Imat ćemo kamin. Ne, učinit ću sve puno boljim. To je to. Možeš sjesti. Savršeno. Drago mi je da ti se sviđa. I ja ću imati kamen. Evo ga. Pa? Ups! Nisam ovo dobro promislio. Što da radim? U redu. Moje vezice. To je narančasto i izgleda kao vatra. Da, pa, ovo je puno bolje. Sjedni, Labubo. Pa, zapravo mi se jako sviđa. Hvala ti. Smiješno je. Napravit ću kino. Kako ti se sviđa? Ne, to je pogrešan film. Samo trenutak. Popravit ću sve. Da, ovo je puno bolje. Labubu, avanturistički film. Sigurno će ti se svidjeti. Pa!
je tako zabavno. Odlazi odavde. Jedan trenutak. Učinit ću nešto nevjerojatno također. Ne radi. Pustite me da razmislim. Imam sjajnu ideju. Treba malo tkanine i malo svjetla. Wow! Sviđa ti se? Wow! Ups. Trebaš krevet. Sad ću sve napraviti. Pogledaj, savršeno je za tebe. U redu, možda ne. Ovo je prekrasno, tako udobno. Svakako jest. Tako mi je žao mog slatkiša. Što da radim? Želim da imaš udoban i ugodan krevet. To je to. Krenimo na posao. Wow, trebam ovu spužvu. I eto ga. Imamo krevet, ali nešto definitivno nedostaje. Da, deka. Dodajem još malo dekoracije i gotovo. Što je s Janice? Što? Dobro, idemo dalje. Moj Lebubu definitivno treba ormar. Uredit ću i sobu. Da, tako je lijepo. Dopustite mi da sviram klavir. Znam. Napravit ću i ormar. Što imamo unutra? Ništa. I u redu, napravit ću odjeću za svog Lebubua. Pogledaj ovu prekrasnu haljinu i jaknu. Punim ormar, ova soba je sada tako ugodna. Wow, ormar. Imam i ja jedan. Objesimo ovo na zid. Ja sam, gladan. Želiš li jesti? Evo hladnjaka. Ne, to nije moja najsvjetlija ideja, ali imam plan. Napravimo kuhinju, postavljam prostor. Ups! Čekaj, imamo sendvič. Ukusno. I ja ću nešto napraviti. Ne. Gledaj, Mia. Ovo je savršena veličina za stol. Neke stolice. Wow, izgleda nevjerojatno. Dekoriram sve i evo mog Lebubua. Uživaj u čajanki. Super. Što? Ne, to neće ići. Vrijeme je da napravimo kupaonicu. Dobro. Voda, lijepo.
To je puno bolje. Čekaj malo. Evo biljke. Napravit ću nešto stvarno cool. Baš ovako. I moja kada je spremna, ali je definitivno drugačija. Stvarno mi se sviđa. Lijepo. U redu, uključujem sve. Pa i ja ću nešto napraviti na svom krovu. Tada! Kako ti se sviđa ovo? Wow, predivno je. Kućica na drvetu i ljuljačka. Lijepo. Pa, imamo i svoju zabavu. Pogledaj ovaj vrtuljak. Da, i lijep je. Prekrasno. Naše kuće izgledaju nevjerojatno. Znam, zar ne? Sjajno. Zašto ste vi bili ovdje? Bok? Bok? Evo tvoje novce. Da vidim što sam dobio. Super! Wow, ogromne daske. Dobro, pazim. Izgleda kao dio mog kreveta. I bušilica. To je tako cool. Idemo van. Super! Imat ću najljepši krevet ikada. Postoji razlog zašto me tata naučio koristiti alate. I sada, skoro sam gotov s sastavljanjem. Možete vidjeti? Nama se sviđa loše. Wow! Što? Nema šanse da taj siromašni ima bolju sobu od moje. Naručit ću si i ja sobu iz snova. Oh, evo moje dostave. Dobar dan, evo vašeg novca. Soba je niz hodnik, treća vrata. Čekam najbolju sobu. P-A-R-K-E-S, 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 P-A-R-K-E-S. Vidiš, Marija. Moja soba je gotova za samo nekoliko sekundi. Samo pazi na moje igračke. Jako su mi drage. To mi se jako sviđa. Da, to je Bolje? Prekrasna ružičasta. Cheers, super, hvala skele. Ako si vidio video, preplatite se. Vidimo sljedeći put, bok! Pa, čao. Moja soba je sređena i spreman sam živjeti ovdje. Moja soba izgleda pomalo prazno, ali imam sjajnu ideju. Trebam te duge zavjese u duginim bojama. Čekaj, ovo će izgledat lijepo u mojoj sobi. Moram ukrasiti zidove i smislila sam sjajnu ideju. Eto ga! Imam nešto. Moj ruksak. Pogledaj, tu su slova i karton. Mali slatki vuklet. Sad mogu napraviti kalup za cvijet. Bacit ću se ološu malu. Moram na WC. Boja? To ću sada raditi. Bojati sve zidove. Hajde da upotrijebimo moj omiljeni kist. Vidiš, nije tako teško i izgleda puno bolje. Sviđa mi se. O, što se ona nada s tim cvijećem? Još jedna super ideja! Što je ovdje? Prazni štapići od sladoleda. Oni će biti odlična polica za razne cool stvari. Sjajno! Moja soba već izgleda bolje. Ali što je sljedeće? Jupi! O, čarape! Trebamo više njih. To je mnogo bolje. Pogledaj kako su šareni i sjajno. cool. Mladi?
nešto nedostaje. O, da! Napravit ću ogroman tepih od svojih čarapa. Super! Oh, malo je ukočen. Bingo. Postaću navika za cijelu sobu. Osiguravam ga tako da bude super sigurno. Bok, Ema, što... Nema pozdrava. Hej ljudi, dođite me posjetiti, hajde, eto ih, ovdje sam raspoložena. Zdravo, Rachel i Jessica. Želim da upoznate moju siromašnu susjedu Mary. Pa, ne morate se pozdravljati s njom. Pustite da vam pokažem svoju cool sobu, družit ćemo se. sjajno. I Mary nije dobrodošla ovdje. Nemoj ni prilazit mojoj sobi. Idemo. Dobro. Naći ću nešto što ću raditi bez tebe. Wow! Taj znak izgleda kao nešto što mogu iskoristiti. Uzmimo ga. U redu. Što još imam ovdje? No, tableto. To je Doviđenja! Trebat će mi to. Evo me, opet kod kuće. Moram ovdje staviti boce kole. Koristit ću ovo kao stol. A na vrh toga ću staviti svog malog medvjedića. Naravno, malo slatkiša, tko ih ne voli? Što? Zašto je ona sretna? Hej cure, sada uključujemo karaoke na maksimalni mod. Što? Glasno! Znam što trebam učiniti. Oh, izluđuju me. Osiguraj to. U redu. Molim te, pomozi mi. Moj cimer ima predugu zabavu. Odmah ćemo ovo riješit. Što radite, djevojke? Ne smijete pravit buku. Što? Žao mi je, ali ne mogu ti pomoći. U redu. Smislit ću to sam. Bingo! Imam ideju. Imam balon. Napuhajmo ga i pričvrstimo za strop. Emini prijatelji će htjeti doći kod mene. I disk bi također bio cool reflektirajući komad. Bit će savršen za moju disko kuglu. I malo glasne glazbe. Zabavimo se, Medo. Juhu! Woo! Što se događa? Još jedna zabava? Oprosti, prijatelju. Idemo do tvoje cimerice. Bok, Mary, idemo plesati. O, ostavili su me. Kakvu lijepu manikuru imam. Oh, što je to? U redu, sad ću shvatiti što je to. Oh, kako je slatko! Zadržat ću ga. Zapravo sam htjela kućnog ljubimca da mi ne bude dosadno. Čak znam kako napraviti cool kućicu od kartona. Izrežimo dijelove i napravimo sjajnu kuću. Definitivno ćeš trebati zavjese za prozor. Imaćeš bedž. Bićeš Miki. Netko je u kući, dušo. Sada si moj najbolji prijatelj. Tako slatko! I meni treba ljubimac. Idemo smislit nešto. Trebam najslađeg ljubimca na svijetu. Oh, evo mog novog prijatelja. Gdje je prijatelj? Ova slatka kraljica svih psića. Bićeš Phoebe. Ja sam tvoja nova vlasnica. U redu, počešljat ću ti dlaku da budeš lijepa kao ja. I mogli bismo koristiti par modnih dodataka. Vau, izgledaš kao $1.000.000. Evo tvoje poslastice. Pojedi, djevojko moja. Jeli Miki
Divno, Phoebe! To je puno ljubavi! Ne možeš to učiniti. Oni trebaju biti zajedno. Phoebe, nećeš ići tamo! Moja Niki stvarno voli svoje kućne. To je smiješno. To mora biti za mene. Već trčim! Eksplozija. I evo vaše narudžbe. Puno hvala. Sretno. Malo je teško. Što si je kupila? Što? Kupila sam si novi krevet s tvojim novcem. Idem ga sada sama sastaviti. Što? Samo ja. Samo? Izađi iz kutije. Evo. Hvala vam. Stani, uskoro ću imati odličan krevet. Super, novi krevet. Biće kao tajna soba. O, da! Pričekaj da vidiš konačni rezultat. Dobro. Što? Hej! I ja želim jedan. Onda ću i ja kupiti sebi novi krevet. To je za mene! Moramo to učiniti. Molim te, uđi. Evo tvojeg novca. Napravi mi najcool krevet na svijetu. Posudio! Jedan potez i sve će biti spremno. Nevjerojatno! Sviđa li ti se? Da, odličan posao. sljedećeg Super! gosta imamo- Svi smo spremni. Potpuno okolo. Hajde, ovo van. Gotovo točno, Dobrodošli u super. Stani. Gospodična je provjerila. Morat ćemo prekinuti. Super Soba! tajna je. Odmah je ispod vašeg kreveta. Dečki, Hvala vidimo vam se puno. kasnije. Moj krevet je sad bolji. Tako je. Hitno trebam zavjese. Pričekaj minutu. Ovo će isto funkcionirati. Vrijeme je da ukrasim svoju tajnu sobu. Super! I sad mogu obojiti zidove. Izrezat ću cvijet od kartona. Super! Idemo dalje! Da, definitivno mi treba boja. I kist, naravno. Biće tako lijepo. Već znam to sigurno. Bojenje sredine žutom. A cvjetni latice bit će bijele. Što dobro. Radim to. I sve sam napravio. Super! Već izgleda bolje. Kakvo sranje krilo. Da, vidimo. Imam ovdje nešto smeća, ali... Čekaj malo. Možda možemo nešto napraviti od toga. Mrzim te. Gledaj! Ovo će biti tuš za moju savršenu malu biljku. Pa, I ja sam tako to sam napravio sretna. sam. Da vidimo. Čarape! Nisu baš svježe, ali mogu napraviti smiješnu krpu od njih. Super, bingo! Trava. Ovo je mnogo bolje. Daj mi minutu. Skoro gotovo. Nevjerojatno. Čekaj. Znam. Daj mi sekundu i pretvorit ću to u kukutu. Ovo je tako cool. Emma!
kako ste prijatelji? Jesam li to ja? Imam zabavu. Večeras. O, bok, cure, dođite ovamo, bok, cure. Bok, kako vam se sviđa moja nova soba? Tako je lijepa, Ema. Ne gledaj. Tata, tamo što zašto plešimo? Tako zabavno. Nisam bila pozvana na zabavu. Pa nema veze. Organizirat ću svoju. Trebam ovaj cool znak i jednu bocu kaputa. Za mene si budala. Hvala. Toliko ih je ovdje. Mogu napraviti kult. Rasporedi ih na stol. Pričekaj minutu. Uskoro ćeš vidjeti čarobnu transformaciju. Super! Mogu staviti svog omiljenog medvjedića na to. Udobno se smjesti, prijatelju. I posluži se slatkišima. Vrlo su ukusni. Ukusno. Mary ima svoju zabavu? Hej, moja zabava treba biti najbolja. Počnimo. Hello? Osiguranje. Dođite hitno. Imamo prekršitelje koji stvaraju buku. Mir. Što se dogodilo? Prati me! Organizirali su zabavu i jako je bučno. Smeta mi. Jedan trenutak. Nemoj praviti buku. Smiri se. Oprostite? Što kažeš da Odlazim. ti platim nešto novca? Što da radim? Čuvar mi nije pomogao. Moram ovaj problem riješiti sama i imam savršenu ideju. Napravit ću veliki balon. Ukrasit ću ga s divnim diskovima. Onda ću nabaviti odličnu disko kuglu. Vratio sam se. Skoro sam gotov. Pustite me da sve zalijepim na balon. Još nekoliko sekundi i... Vojila. Tako je lijepo. Sad je vrijeme da napravim malo buke. Prijatelju, plešimo. O, kako super. Idemo. Hej. Bok, Marija. Možemo li se zabaviti s tobom? Wow. O, to je tužno. Ajde. Ko je to? Što? Što se dogodilo? Što? Bojiš se miša? Ne boj se, mali. Ema te neće dirati. Dođi u moju tajnu sobu. Živjet ćeš sa mnom. Napravit ću ti kuću od kartona. Volim te. Čekaj malo. Hajdemo ovo napraviti. Onda ću napraviti zavjese od rukavica. Neću ni zaboraviti potpisati. Dakle, Dobrodošao, moj novi prijatelju. Jesi li dobro tamo? Nadam se da ti se sviđa. O, kakva šteta što sam otjerala miša. I ja želim nabaviti ljubimca. Bok, hoćeš li mi pomoći? Oh, tamo su. Čudno. Nema nikoga. Tu si. Bok, slatkice. Poznajmo se. Dođi ovamo. Ovo je tvoj novi dom. Lijepo. Moje ime je Ema. Dopusti mi da ti počešljam kosu. Želim da izgledaš jako lijepo. Dajem ti zlatni lanac. I to nije sve. Zlatna kost. Sviđa li ti se?
Okej. Što gledaš? Prestani. Ne to! Ajoj! Dečki, ne biste trebali svađati se! Ne! O, čekaj! Mislim da su postali prijatelji. Pa, i mi smo. Hura! Mogu bolje od Tiffany. Uzmimo pištolj za ljepilo. Lijepim zidove za svoju buduću kućicu za lutke. Imaću trospratnu kuću. Savršeno! Već mi se sviđa. Lijepo. To treba biti sigurno. Tiffany, možeš li to učiniti? Ha? Naravno. Napravit ću čak i bolje. Moja kuća će zapravo imati krov. Započnimo bojanje. Ovdje će biti prozor. Kate, što je to? Bog, susjede. Uništila si mi šminku. Stvarno? Nije postala ništa gora. Tiffany, više se neću približavati tebi. Pustite me da obojim svoju kuću u ružičasto. Evo kista i boje. Vau. Moram sve prekriti ružičastom bojom. Izgleda tako lijepo. Moja Barbie će to voljeti. Strašna ružičasta boja. Brat i ja imamo svoju omiljenu boju. Volimo ljubičastu. Napravit ću to brzo. Samo ću preliti boju preko kuće. Ne volim gubiti puno vremena. Lijepo. Wow, cure, vaše kuće već izgledaju tako lijepo. Koji je sljedeći korak? Postavit ću okvire za prozore. Izgleda puno bolje ovako. Dosadno. Ja imam ljubičaste okvire za prozore. Dodajmo neke ukrase za kućicu za lutke. Ova kruna izgleda prekrasno. Sviđa mi se. I jako sam uzbuđena. Imam srce. Djevojke, radite izvrstan posao. Hajde. Što bih trebao napraviti u prizemlju? Znam. Napravimo dnevni boravak. Oh, da. Tu je jedna fotelja, stol, nekoliko polica, kamin, naravno, pruža puno udobnosti. I televizor. Tepih, naravno. Brat, želite li vidjeti kako sam uredila vaš dnevni boravak? Tako vam pristaje. Pustite me da slikam. Savršeno. Evo naše fotografije. Wow, to je prekrasno. Ovaj portret svakako treba biti u tvojem dnevnom boravku. Svi gosti će biti inspirirani. Miley? I evo ružičaste dnevne sobe za moju Barbie. Ne zaboravimo na automobil. Imaćemo garažu. Što, Tiffany? Ništa. Ideja. Neću imat samo automobil, imat ću helikopter. Stavit ćemo ga odmah pored kuće. Miley, pazi. Wow, nisam to očekivala. Da, moja brat je tako cool. Auto i helikopter. Zanimljivo. Napravit ću kuhinju za svoju Barbie. Pogledaj ovaj prekrasan set. Obožavam ga. Ovdje je hladnjak i biljka, naravno. Neka otvorim svoje ladice i napunim ih. Nevjerojatno. Wow! Već mi se jako sviđa. Vrijeme je da napunimo hladnjak. Wow! Barbie ima puno namirnica i puno hrane.
Ima svih vrsta hrane. Super, volim to. Tiffany, što? Moja brec je ogladnjela i odlučila sama sebi skuhati. To joj je lako. Prženo jaje. Lijepo. Dodajmo još malo poslastica, pa možemo imati doručak. Sviđa li ti se? Super! Moja lutka je također izvrsna kuharica. Pogledaj, napravila si je picu. Hajde, Barbie! Ukusno je! Sjajno! Cure, vi imate... Zabavno! Ostaje napraviti spavaću sobu. Trebamo ružičasti tepih. A ja ću imati plavi tepih. Velika stvar! Pogledajte kraljevski krevet moje Barbie. Sada dodajmo naljepnice na zidove. Moj krevet je također nevjerojatan. I brat logo na zidu. Oh, i ja ću nešto napraviti. Evo stalak s odjećom. Imam komodu. Lijepo. Ovo je apsolutno savršeno. Što misliš, brat? Definitivno je uzbuđena što će živjeti ovdje. O, da. Idemo napraviti zabavu. Što? Moja Barbie zna kako se zabaviti također. Hajde, kako ti se sviđa tvoja soba? Odabrala si prekrasnu odjeću. Ova haljina je prekrasna. Oh, znam što bismo trebali napraviti. Miley, hajdemo se zajedno presvlačiti. Pa, ovo izgleda prelijepo. I meni se sviđa ova odjeća. Djevojke, hoćemo li imat modnu reviju? Ovo je definitivno najbolja stvar koju sam ikad vidjela. Jedna odjevna kombinacija je bolja od druge. Oboje ste vrlo lijepe. Nevjerojatno. Pogledajte sve te odjevne izbore. Pa, s obzirom na izvrsne kafiće koje imate, pripremimo sve za doček posjetitelja. Počet ću uređivati svoj donut kafić. Ne opremati ga, već ukrašavati. Trebam objesiti veliki donut na zid s policama. Ovdje ću staviti staklenke različitih slatkiša i ukrasiti svoje omiljene donute s njima. Sada ću postaviti pult za dovršene krafne, tako da svaki kupac može odabrati onu koja mu se sviđa. Savršeno! Imat ću i krafne na štapićima kako bi izbjegli prljanje ruku. To je Bri! Johnny? Super! Pogledaj to! Fontana od jagoda i čokolade! Možete umakati krafne ovdje. Pa, tko je sljedeći? A sada je moj red. Imam štapić za sladoled. Trebam staviti nekoliko naljepnica sladoleda na zid. Mislim da će to biti dovoljno. Sada da postavim strojeve za posipavanje, kako bi svatko mogao imati svoje posipavanje. Ako ukusno i šareno. Ukusno. Sada ćemo izložiti sve okuse. Mnogo za odabrati. Ostaje samo postaviti policu s kaputima. Ukrasila sam ih raznim poslasticama. Definitivno nije pod kontrolom. U redu, moram sve organizirati kako bih sve pripremila za dolazak kupaca. Ovo je moje pakiranje za hranu. Savršeno! I jelovnik! O, obožavam ove plakate. Pa, jedino što je ostalo je uključit ga. Evo ga! Wow! Tvoji restorani izgledaju tako cool. Jedva čekam da dođu prvi gosti. Ali prije toga ne bi trebao samo zatvoriti kafić, nego i travnjak. Oh, da, pa, to je cool. Nevjerojatno!
Odlično! Dečki, radite sjajan posao. Oh, lokalna policajka? Vau, je li to kafić s krafnama? Obožavam ih. Bok. Koliko krofni želiš? Želim ovaj. Oh, što? Ima govedina? Tako sam gladan. Mogu li dobiti ovu malu krafnu, gospođice? Što? Želiš krafnu? Mislim da nećeš dobiti jednu. Pa, Tako da sam spreman kupiti to za tebe. Nisi u zatvoru. To je odličan izbor. Pripremit ću vam svježi, ukusni krafen s jagodama, čokoladom od jagoda i mliječnom čokoladom. Dodat ću i šarene mrvice na vrh. Idemo! Ovo je nevjerojatno. U redu, lopove. Idemo ugristi nešto lopove, prije nego što odemo na kolac. Nevjerojatno. Kada će doći do mene? Čekaj, što? Potres? To je veliki prijatelj. Halo? Želiš malo sladoleda? Okej. Stavimo ovo ovdje i... Što? Ja random sladoled! Nevjerojatno. Oh, to je tako zastrašujuće. Halo? Nisam siguran da ti to mogu dati. Odvest ću je sam. Stvarno se radujem tome. Tako je lijepo. O, shvatio sam. Uništit ćeš mi kafić. Hej, prijatelju, pogledaj. Odobrio sam tvoj sladoled. Wow, izgleda odlično. Ukusno. Krafne i sladoled. O Bože. Gdje sam stigao? nalazite se u McDonald'su. Odlično. Pripremit ću ti nešto. To je moje specijalno jelo za tebe. Nije ni na jelovniku. Radim ga samo za posebne goste. Nugget, sir. Sada ga rolati. I gotovo je. Sve ću to zamotati i staviti u posebnu vrećicu. Dodajem malo krumpirića i sigurno će ti se svidjeti ova igračka. Izgleda baš kao ja. Istina je. Stavimo to u tvoj Happy Meal. Oh, uđi. Možeš li biti pažljiviji? Da, u redu. Trebamo ti dati Pepsi. Mislim da će ti se jako svidjeti. Stavimo slamku u to. Gotovo. Ovo je tako cool. Hej, moraš platiti. Dobar dan! Rečeno mi je da imate najukusniji sladoled. Mogu li probat? Izvrstan izbor, ali uzet ću čokoladni. U redu. Napravit ćemo ti čokoladni sladoled. I čokoladni tost. Pa, ovo izgleda stvarno I pomakni. dobro, ali želim veće. Još veće? Nema problema. Više? U redu. Da, to je baš ono što trebam. Jedva čekam isprobat okus. Volim čokoladu. Dakle, dodat ću svoj čokoladni sirup. Ovo je definitivno čokoladna bomba. Da vidimo. Oh, fantastično. Je li to srijeda? U mom restoranu napravi mi pljeskavicu. Hoću. Danas ćemo napraviti pljeskavicu za srijedu. Biće to najukusnija pljeskavica koju je ikada probala. Sad trebamo malo jetre i mlijeka. Pomiješajmo sve zajedno. Za malo sam zaspao. Ulimo to u posebnu šalicu i poslužimo. Dobar tek. Hvala. Hvala. To izgleda stvarno lijepo. Pokušat ću... prosječno. Aj, shake. Wow. Što misliš? Oh, upravo će početi. Da, shake je eksplozivno piće. Zaboravio sam te upozoriti. To je puno mušterija. Wow, vi ste popularni.
Pa, znam što trebam učiniti. Moramo sve izmjeriti. To će mi pomoći. Da, hajdemo napraviti krevet. Već nije loše. Sada ću nacrtati šalicu. Izrezujem je. To je to. Sada učinimo našu šalicu vrlo lijepom. Baš tako. Oči i usta i obrazi. I naravno, trebamo malo pjene. Pa, spremna sam. Izgleda zadivljujuće. Tako slatko. Sada prelazimo na ormar. Ne, trebamo manju vješalicu. I učinit ću je vrlo lijepom i naravno udobnom za korištenje. Pogledaj taj dekor. Te perle su apsolutno savršene. Pogledaj te haljine. Naš ormar je spreman. I ogledalo. Pa, trebam piće. Bingo. Napravimo nešto zanimljivo od poklopca. Napravit ću cool cvijet za interijer sobe. Zar nije ovo sjajno? I slika na zidu. Odlično sam. Tyler, što je s tobom? Wow, to je cool, a što je sa mnom? Da, uzmimo plastelin i napravimo nešto s njim. Lepo, sada u oči Austija, evo naše morske psojne, tako je cool. Krevet je spreman, ali nešto nedostaje. Da, napravimo akvarij s morskim psom. Wow, tako je zanimljivo, zar ne? Pogledaj tu peraju. Što? Gdje je tvoja cipela? Moram to sada popraviti. Morski pse, daj mi minutu. Svi će biti ljubomorni. Rad s škarama. Sada malo ljepila. Malo strpljenja i imat ćemo sjajne cipele. Pa, ja sam apsolutni genij. Wow, cijeli ormar pun cipela. Pogledaj ovu sobu. Hajde, prijatelju. Pa, ovdje je super. Imam neke cipele. A sada idem spavati. Wow, sjajno, da, Viviana. Pa, sviđa mi se. I sada idem i ja spavati. Laku noć. To je sjajno. Moram biti tiho. Pa, uzet ću komad plastelina. U redu, ali ne puno. Pogledaj to. Sada malo slame. Sjaj, fresteri, slazajte vac, slaj, kasala jauker, čiš, spriš.
komad. Izrazivanje željenog oblika. Stavljajući ga na drugog i pravići rupu. Bit će vrlo zanimljivo. Samo gledaj. Sada trebamo malo pijeska. Skoro smo tamo. Ponavljamo naše pokrete. Spajajući dva dijela zajedno, miješajući ih. To je zapravo vrlo zanimljivo. Imaš li kakvih ideja? Zatim, spajalica. Wow. Pogledaj taj logo. I imamo naš stol s ukusnim poslasticama. Kako ti se sviđa, uređujemo sobu. Sve je jako lijepo. Čak i ljuljačka. Wow. Tyler, što radiš? Gledaj, zar nije super? Tyler, daj mi to. U redu. Malo ću to popraviti. Izvoli! Wow, sjajno. Idemo to napraviti. Izrezivanje rubova. Dijeljenje svega na kvadrate. I spojimo ovo. To je kao slagalica. Čekaj, nedostaje komad. Popravit ću sve. Sada pravim komodu s ladicama. Nije li sjajno? Wow, toliko cool stvari. Čak i mala teretana. Kako ti se sviđa, Šarki? Wow, to je prekrasno. Da, radi. Vrijeme je da počnemo jesti. O, to je tako cool. Znam. Počnemo sa zidom. Već izgleda puno zanimljivije. Ogledalo u obliku krafne. Još malo dekoracije. Kauč. Naljepnica na zidu i mekani ružičasti tepih. Wow. Da razmislim. Stol. I neke poslastice, naravno. Gledaj, imat ćemo ploču. Pustite me da nacrtam morskog psa. Akvarij. O, da. Kako slatko. Ovdje mi je vrlo udobno. Hvala. Idem se pozdraviti. Hej, djevojko, idemo na vožnju. Da, naravno. Idemo. Što? Vaše kuće su ovdje. O, to je vrlo cool.